Ye baba ngiyalibona linjani? Siyaphila linjani? Sikhuluma lo baba bani? Umphofu. Yebo Mpofu. Wenzani abampofu? Siyathengisa Uthengisani? amatomati amakhabheji konke namagili lapha. Unjani khona kulezi ukhethe ngana kula lutho lapha ke namhlanje uthengisani nje? Kunzima zisese. Akula lutho imali yakhona neyokuthi yendumawuzi. Wakawona ama school fees lawa ayathatha imali konke ukuthi sikana iyenye disadvantages. Ulabantwana? Yeah, bakhona. Bangaki? 5. Unkosikazi ke? Ukhona. Ugcine nguwe. Eh, Wena wawusebenza yini ndaba? neyisebenza Nga eJND. ukuphethe kodwa yathola ipensheni. Hayi pensheni singakhuluma kune. Ngakho lokhu ukodayo kuyakunika inzuzo kunika malini ngelanga lo? Hayi. Yathenga wakathengisa kana depend ukuthi amali yakhe yakhona nezinye izinto zikhona. Ungangena kuma 200 300. Uyathenga ukudla. Ngaso kusonakala kwenzani sokumele kulahle. Ngaso ungathengwanga njalo sokuswaba okunye kuyamele kulahle. Uyalahla uyakuyenza le okunye uyaniko lawana wathi wana uvela kuhamba ukuthenga wona Usubanika khona okuncane. Simpilo yakho zonke le. Seyimpilo. Umsebenzi ngachiya lini? Siyavala iJNT. Akudala akusela lutho. Siyabona.